Hello. Asiedu ni ana. Asiedu ni ana. Aye. That way. Goofy. How are you? Asiedu, me say wo ye den. If you dey ofi. Na if you made den hu dia oye, if you enye ni ma mebre. If you enye ni ma mebre. Na busa so ye dey agem say if you den ofi. If you enye ni ma ye ofi. Ye hwe TV, ye mo wireless, ye mo yayi, ye mo tape. Ye ntie telephone. Na me busa so wo ye dey ofi agem say if you den umwa di ohun. Ha? Munya ska kwa brochire no mukasa ba heart. Me busa so ye dey ofi agem say if you den. He say den na ye ofi. Asiedu. Yes. Oh, Hana. Kan na mi taso. Aya buadie kakra na broche nya having wati. Buadie. Wati. Abusia gigi sika ma na da kwatena broche aye oso wanya. Wo sori o mani fie. Uti ahe. Bitu ahe sai. Mantwia bi. Na ka mesika wo mso kama baje because susu ba anya fe. Ummu ade. Wati. Mi wie afi ma wie Pamichao asiedu pamichao Den ma ye wan ba so kasa na me kasa e honte fa buo mami na me pani fa buo mami wati asiedu buade wati abroche na ati no kasa e wote heavy ana na dia so ni asembai Ela na me no kan ya me kan ye Ebian sim ko ele. Asiedu wa baso wati na ma yes open. Oh, asiedu ma yes open. Wati? Asembi ntia na ka asiedu ma yes open. Wati? Ummuade no. Wo abrochero okra na wo no yesi bra bone na ati abrochero na wo bo. Mebua. Na wana ne ka sei. Wana ne ka afiri busam se wana ne ka sei. Wana ne ka sei. Asiedu buade wati? Akola nya kola bone samsa. Wati? Ya buade. Nefa buo manipa. Udi rough. Enkwadi enana wacho be bagana. Wati? Uba to awia. Ye be se obi bia. No onse ye ne ye bompa ya ma wo. Asempe. Nana no buafu. Asiedu. Nana no buafu. Wati? Sema ye one day. What see aruba? What man no buafu? Ye buafu pa. Ela aruba na mashem. Udi rough ye be mo abafie. Wan hwe airport kura mfa bi we fen so na abafie. What ye me ka kiro no? So my dey entia. So muade asiedu muade. Eri ade na memu. Come tum. O se muade busa me question. Asembe ne bari. We ye kromfo pa, we ye kromfo. Jula boy. Kromfo. Me. We ye kromfo asiedu. Ade na wia. Asiedu, we ye kromfo. We je tuma na onye tum. Me ni afi. Asiedu wi ade. Ade na wia. What dey na wia. Asiedu we ye kromfo. We ye nipa boni pa. We ye wicked man. We ye kromfo. Ade o tell me fa. Asiedu. Auto tight. Asiedu auto tight. Auto tight. Eto dey. Utia tight. Sorry. Utia tight. Oko Pentecost utia tight. Kromfo. Kromfo. Wati? Na no didi a. Asofo so didi. Wo ye adwuma so utia tight. Kromfo kalabule. Asiedu. Da be na utia tight. Che. Obra utia brochire obo nyina gu yensem wo hawati ye hu sesini ye fa hwehwa ye hu niema wati asiedu kromfo aji o so Etio. da bena twa tight. When was the last time you twa tight asiedu? Kasa mitio da bena twa tight asiedu? Minchevi. We are kromfo pa wo. Kasa me yawi. Asiedu kasa me yawi. Abrantie. Abrantie.
Abrantie. Hey, Abrantie. Okay, sana so one year no me trash bi abe onwa. Upa jeje wanu to me twanhwe a. Hey, Abrantie. Jeso. Me pasa me kanda ndi. Me frawa jeso buade kaso pani me frawa zo pani. Abrantie. But na wona wa me no ga wona wa ntia. Yes. Sasa me hu ni pa ko no. Me upeso hu ni pa ko. Nana Katabo na me katano. You from Nana Katabo. Sha. Nana Katabo. Alfred. Be Katabo so. Tia me tinye from Nana Katabo no. Na ni dia. Sha, me no kasa nyina me hu niama. Wati? Asiedu. Wo di rough, you be choshi. Ofrehi. O bu samsam frehi. O bu samsam frehi. Asiedu. Sa. Ya wo kete ni adu from abese mase. Wati na me kanu. Ewe. O bu samsam wo hi. Ko bu so fie ni akaba ko sam kirawo. Be fie no mai. Come on Tom. The just questions na busan. Come on Tom Asiedu. Oh. Bijina so bad me e said na wo kan no. Come on Tom. Intida. Won't tell me nothing. Because now you are bofra. The only medena ni. De minim tia me minim. Eh. O ba busu mu ye. Nsu a. Ni nsu a ba busu mu nsu. Ara minim ni tin. Wo busu nsu asemase. What did I make a chori from Nana Katabo? On the make a chrono. Asiedu. Nana. Afina okasa. Twa, e penifo frewa. E mo anu nya din, what asiedu? Nana. De what say what go friend. Asiedu me kasa de so, ne kwa no to me penchire mu. Penifo frewa. Kasa nana mate, what did I make a chrono? Yo. Asiedu. Nana. Afina oba fie na ka behu de meyawo ye ngo na minimum ye wo so mahu na bebia gina so mahu hwe Asiedu ma ye djuma ya che ba me ka kiro se mfa ti ni agro wati won to bi da sase akoto o na me ka kiro no e mehu mo wati Asiedu e hu abo wana e mehu mo wonu de ntia ni o se mehu bo o be so hu de ntia me kase mehu mo na na if you make kase nyina no aye radio for na from idini DJ BRETUOBA aye du hu agro Asiedu hana Asiedu hana Asiedu at the shock Asiedu hana Asiedu BRETUOBA